باش خوندکار نهێژا ez mamoste Şêxûs Mihemed Boreme careke nû branşê civaknasî amadayî yek. Wane ama îro li ser girseyên civakî. Girseyên civakî çi ye? Girseyên civakî ew kesên ku bi hizrên hevpar tev digerin, yanî bi eynê hizr de, hizrê wan wek hev e. Girseyên civakî ew kesên ku bi hizrên hevpar tev digerin û di hundirê xwe de heman coş û kelecanê hildigirin. Yanî di eynê wê coşa hanê de ne, di wê kelecanê de. Lê ne bi sazûman û herdemî ne. Ne birê xisinkirî ne û dibe ku hevdû nas nekin jî, lê di eynê hizrê de ne. Wek em bêjin mînak, bêjin li bajarê Qamişlo yan jî kîjan bajarî be, hinek di hundirê bazarê de henin, gelek gel henin, girse pirin. Lê nemerce ku ew kesana hevdû naz bikin. Lê çi kesê ku dwir de ne, di hundirê yanî hizra wan hevpar e. Çima? Rewşa erdingarî, rewşa hişmendî, rewşa rastiya civakî, jiyana civakî her tim van mirovan di hizrekê beş de yan jî hevpar de dihil ku jiyana xwe berdewam bike. Di navbera van kesan de têkiliyeke rasterast tune ye. Yanî çi kesên di hundirê vê bazarê de dibêje têkiliyeke wan rasterast bi hev re tune ye. Yanî yek ji dawya bajar hatiye, em bêjin bajar, li bazirganiyê gihaştine hev, yek ji vê deverê hatî, yek ji vê deverê hatî, yek ji vê deverê hatî, yek ji vê deverê hatine. Her kes tiştê xwe rajeyî û vegere mala xwe. Yanî nemerce ku hevdû nas bikin. Dibe ku hevdû nas nekin yan jî têkilî di nav wan de tune be. Taybetiyên girseyên civakî çi ne? Em ê çawa taybetiyên van girseyên civakî nas bikin, yan jî me çawa nas bikin, ev mirovên ku hatine li gel hev bi navê girseyên civakî tên naskirin. Yek, kesên ku girseyan ava dikin gelerî û ji hev biyanîne. Kesên ku girseyan ava dikin biyanîne, yanî hev nas nakin û yanî ji hev biyanin û gelerîne. Ji hev biyanin, ji hev xerîbin, hevdû nas nakin û gelerîne. Ya di dua, di nava girseyê de têkiliyên civakî yên rasterast nemercin. Di do, têkiliyên civakî yên rasterast nemerce. Çawa yanî nemerce? Yanî têkiliyê mirov yê ku bi malbata wî re, yê ku bi xizanên wî re, yê ku bi hevalê wî re, dibistana wî re, ne wek têkiliya wî bi wan kesên ku wan li bazarê dibîne, yan jî wan li deverekê dibîn, yan jî diket hundirê erebeyekê, ji deverekê çû deverekê, nemerce ku tu van kesê di hundirê wê erebeyê de nas bike. Ew têkiliya te bi wan re ne rasterast e û nemerce jî. Nemerce ku rasterast be. Belkî tu wan nas neke û tu buware di nava têkiliyeke giştî de be di hundirê wê girseyên civakî de. Ya sisiya di nava girseyê de zagonên ku tenkirinekê di nêzîkatiyên wan de çê bikin tune ye. Yan jî pir kêm in. Di ya sisiya çi bû? Em bêjin zagonek ku tenkirinekê di nêzîkatiyên wan de çê bikin tune ne, yan jî pir kêm in. Zagona, yan jî zagonên tenkirinê tune ne. Ya çara girse
نه هر دمینه یعنی تو چو دوره که بازار که تا هنگ دیتن تو ناس ناکه تکلیت بارتنه نه تکلیت راست بارتنه نه نمرجن کو تو ناس بکه یعنی نوک ناس کرنا تا یا مالبات یا جیا خدماتیه دورده تو هر تم دهندری و بازار دین نامینه لو ما تدر تشتكي شورتينه وتفدقره هنا كان ابد هندري بازار دمين او چاغي تكلي ناسكرن خزانتي وانا نوار چيدب لت دما تدر يانجي هندري گرسين جواكي ديل دورك دجفن يانجي كوم دبن هر يعني نه هر دم دور دنه نما جيانا هو حميكي دور ده درباس ناكن هر کس کار خود قدینو ودگره مالا خو مگو تایبتین گرسين جواكي مروف جهاف بیانینه و گلرینه الگل هف کم دبن تکلین جواکی ین راست راست دناوان دتونه یان جینه مرجع یا سیاما زاگون تنکرین اجبونی زکاتی نوان بلکی تنه بن یان جی پرکن بن یا چارا مگو گرسه نهر دمینه اف گرسه این جواکی نهر دمینه گرسین جواکی دناوا خدا دبن سه بش گرسین جواکی دناوا خدا دبن سه بش بشا یکم گرسین قربالخ پیوا قربالغ بمر درباز دبه فلان از نارم فلان داره جبر قربالغ بر عجقه بر جبر نریخستنک هی یعنی تی واتیا نریخستن کری قربالغ او مروفین کو خبر هاتنه گل هف جعالی فیزیک و نیزیکی هفن جعالی فیزیک نیزیکی هفن و بدن نیزیکی هفن اما لی جعالی هزری و به هفره نتکل دارن و نه سازمان کرینه نه بریخستن کرینه مینا کاوی چاوی گرسین کو د بازار ده تن تشتان دکرن آنجی یانجی دفروشن هر وکیدن تدرو جهی کی تچو بازار که مینا کم بیجن تشتک کری یانجی تفروت دهندره به بازار ده اون ابدو ناس ناکن تشتی خواهد دکره تی اف توی ناس ناکن تی کلی پرتنی تدرو تشتکشتر لازم تدکره تو ودگره یاد دوا گرسین تماشاوان یاد دوا گرسین تماشاوان یعنی تشتا دینرین وكون بين ميناك دما كون القناه كدنرن تشتي كدنرن دسبيكا كسي كوتي جور بگره کی بیجی یانجی نوچه کی بیجی یانجی پروگرام کی بیجی دبی تماشاوان نهجا یکو لما تماشا دکن او کسین کو با آرمان جا تماشا کرن و گهدار کرنا چالاکی جور بجور هاتنه جمهف و کومونه لی آنا بهندره ماله ده او تشتکی اون هف ناز دکن لی میناکای چاوی گرسین کو جبو تماشا کرنا شانوی که هاتنه جمهف ام بیجن شانوی که هیه شانوك هي هناك مروتين جمهب لفي شانوية نرن ليستك فوتبولي هي ليستك فوتبولي هي دي تيم بهفرة دليزن قالك مروف هنا ل تماشا دكن بيكو هفدو ناس بكن آسیا چیه؟ مگو آسیا گرسین خوپیشاندانه یه بریخستین کرینه ایجا گرسین خوپیشاندانه اوانا مگو نبریخستین کرینه اوانا بخستن کرینه
گرسین خو پیشاندانه د دربار هزر آنجی باوریه که ده آلیگر و آنجی دجبر ده آلیه باوریک یانجی هزر که ده یانجی یا آلیگرن یانجی دجبرن گرسین کو جبو پشتگیری تین جمهف جوان را گرسین خو پیشاندان ته گوتن مینا کم بیجن گرسین راپرین ین کو براپرین که را دبن و کم بیجن میناک یا یانجی سرهلدان مینا کم بیجن سرهلدان قامشلو 2004 همه گل جی قامشلو دورین در دورا قامشلو دوی سرهلدان درابونه اما نمرجه کو دیسا هفدو ناس بکن ام دیسا دوباره بکن مگو گرسین جواکی دبن سه بش دنا واخده مگو گرسین قربالغ یه نبری خستن کری یه تو درو بازاره تو درو تشتکی دکرو یانجی تو دفروشه اما بیگو توان کسان ناس بکن مگو یاد دوا گرسین تماشاوان یه کل تشتال تماشا دکن و گهدار دکن آرمان جوان جه اوه وک مگو هنک مروف لشانوه که راستی هاورن یانجی شانوه که گهدار بکن یانجی لیستیکا فوتبال که گهدار بکن یا سیا مگو گرسین خو پیشاندانه ین ریخستن کری خودخن نوا ریخستنه کده تفی کو هفدون آسنا کنجی لی خودخن نوا ریخستنه کده و ارمان جاخوا یا هفبش به هفره به پیش ده دبن آنها امی هرن وانه عمل ویده که ابداوی دبن می پرسی خوی نرخاندنه به هفره چاره سر بکن پرسامه یکی دوشه دبی تایبتین گرسین جواکی چنه تایبتین گرسین جواکی چنه یک مگو کسیم کو گرسیان آواد کن گلری و جهف بیانینه گرسه چاوا چه دبی هنک اف گرسیه ام بیجن مروفین جهف بیانی و گلری yani dengel hev u girse ava dikin. Yadi dua dinava girseyi de tekilin civakiyen rastarast nemercin. Yani ne şart teheret brayı xo bibinin suki ya tu babi xo bin ya tu hene kedin bibinin. Dibe ko tehere bazare tu kesin astek. Ne şart yani nemercin. Ya sya dinava girseyan da zagonin ko tankirine ke din nizikatiyen wanda çebikin tuneye. Yanji pirkem. یا چارا مگو گرسه نه هر دمینه چه سوکت آیا داویا عمر خوش سوکی نامینه نه آیا داویا تمن خود سوکی نامینه البته چتی خو خلاص کوته وگره مالا خو یا تیار کاری خو چتی کیده پرساد دوات به چه دبه بشین گرسین جواکی بنویسه و یکی جوان شیروه بکه ای بشین گرسین جواکی بنویسینه یکم مگو گرسین خرابالغ گرسین تماشاوان گرسین خو پیشاندانه تو کیجان یکی جوانا دکاره شیروه بکه یانجی دبنویسته هر سیکا بنویسینه کجان جوان دکاره به شیروه بکه ته شیروه بکه وک مینا کم بیشن مثلا کارن گرسه یا خوابشاندانه آبری خستن کری اون کارن مشخوره بنویسینه پرسا سیاده بچه به گرسه این در دور آخوا ین ریخستن کری و ین نریخستن کری لیکولیم بکه داکف بازاره داکف لیستگهه داکف جه شانوگری داکف چه بیشن جه ناوندن روشنبیری وانا جه پرتوکا داکف پرجیا تبینه جه نریخستن کری گوا کرستن الگل هف کام دبن و ابر خستن کری جی ایگو مگو جوار چاوا یعنی مروف جبو ای راپرین وان ای گود سرهلدانه که درات بن تکاروان جی لیکولیم بکر وانه عمل وده که بداوی بو بمین که فخوشی حتی وانه که نو